Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o novim situacijama koje su vezane za naše Zmajeve. U centru pažnje je Ermeni Demirović, stigla mu je konkurencija u vidu Pejčinovića u Stuttgart i već se spominje mogući transfer. Frankfurt želi Demirovića za 20 miliona eura. O utakmici Tarika Muharemovića protiv Manchester Uniteda, znači bukvalno Englezi su oduševljeni tom utakmicom, ali i o transferu Dedića u Newcastle koji će se izgleda dogoditi u narednim danima, tako da ostanite u videu. Lajkujte video, pretplatite se na kanal, a mi krećemo odmah. Demirović je trenutno u jednoj veoma zanimljivoj situaciji. S jedne strane Stuttgart očigledno želi imati što jaču konkurenciju u napadu. Dejan Pejčinović je stigao u Stuttgart iz Wolfsburga. Stuttgart je za njega izdvojio oko 25 miliona eura, dakle Stuttgart ulaže ozbiljan novac u mladog napadača, a tu je već Denis Undav koji je posljednjih sezona jedan od najvažnijih igrača Stuttgarta, standardni prvotimac u napadu. I onda imamo Demirovića, naš reprezentativac, ima 28 godina, ugovor sa Stuttgartom do 2028. godine. I za sebe sezonu koju je uprkos tome što je određeni period bio van terena zbog povrede, ostvario 16 direktnih učinaka prema diskusijama navijača Stuttgarta. Zanimljivo je da su sami navijači razočarani tom idejom da se Demirović tek tako proda. Na forumima se može pročitati mišljenje da je njegov učinak podcijenjen, posebno jer je značajan dio sezone propustio zbog povrede. Jedan od argumenata je vrlo jednostavan: ako je Demirović i pored propuštenog perioda završio sezonu sa 16 učinaka, šta bi tek napravio da je bio zdrav cijelu sezonu? Tu zapravo dolazimo do problema. Da li je Stuttgart doveo Pejčinovića da dodatno pojača konkurenciju ili da pripremi teren za Demirovićev odlazak? Jer ako u napadu imaš Undava, Demirovića i Pejčinovića, neko će morati prihvatiti manju minutažu. S druge strane, Stuttgart će u ovoj sezoni imati ogroman broj utakmica, vrlo vjerovatno neće biti problem pronaći minute za trojicu kvalitetnih napadača, posebno ako Stuttgart bude igrao na više frontova. I ono što je veoma važno, Demirović navodno ne želi otići. Njemački mediji su već objavili da je naš reprezentativac jasno stavio do znanja da želi ostati u Stuttgart, čak i ako Pejčinović dođe. Trener Sebastian Hoeneß ga je također opisivao kao jednog od najboljih igrača ekipe, dakle odlazak nije njegova želja, ali onda dolazi Frankfurt. Ako zaista stigne ponuda od oko 20 miliona eura, Stuttgart će morati donijeti odluku da li prodati 28-godišnjeg napadača za ozbiljan novac ili zadržati igrača koji već poznaje Bundesligu, poznaje klub i može dati ono što trener od njega očekuje. Ja bi iskreno u ovom trenutku bio za Demirovićev ostanak. Zašto? Zato što Stuttgart ulazi u novu sezonu s velikim ambicijama. Demirović je već pokazao da može biti veoma koristan, tako da ne sumnjam u njegovu minutažu. Pejčinović tek treba da se dokaže na tom nivou. Undav je odličan, ali sezona je duga, povrede, suspenzije, Lige prvaka, Bundesliga, kup Njemačke, minuta će biti za svakog sigurno. Zato bi Stuttgart po mom mišljenju trebao imati Demirovića u ekipi barem do zime, a onda procijeniti situaciju da li će ostati u Ligi prvaka, kupu, kakva je situacija, da li treba dosta utakmica da se igra, tako da vidjet ćemo. Ali ako Demirović sam želi novi izazov i ako Frankfurt ponudi ozbiljan novac, onda bi transfer također imao smisla. U svakom slučaju, ovo je priča koju ćemo morati pratiti do kraja prilaznog roka. Demirović bi u Frankfurtu mogao pokidati isto, odgovara njemu Bundesliga, odgovaraju mu čak i ti manji klubovi u Augsburgu, igrao savršeno u Freiburgu također. A sada prelazimo na jednu veoma važnu stvar. Tarik Muharemović, naš 23-godišnji štoper, ovog ljeta napravi ogroman transfer. Svi već znamo, Leeds United ga je doveo iz Sassuola za transfer vrijedan oko 40 miliona eura. Klub je zvanično potvrdio njegov dolazak na 5-godišnji ugovor. Sada smo već imali priliku gledati kako Tarik igra protiv jednog od najjačih ekipa realno u Premier Ligi. Leeds je sinoć igrao protiv Manchester Uniteda u Dublinu, a utakmica je završena rezultatom 1-1, dok je Manchester United nakon penala slavio 6-5. Muharemović je počeo utakmicu i to je veoma zanimljivo jer je Leeds igrao sa trojicom štopera u pripremama. Kroz cijele pripreme Muharemović je bio standardan. Tarik je bio u početnoj postavi sa Jakom Biolom i Bornauom. Dakle, nije igrao klasičnog centralnog štopera u formaciji sa četvorcom, nego je dobio priliku u sistemu sa 3 igrača. A ono što je posebno privuklo pažnju jeste njegova intervencija u jednom trenutku protiv Dioga Dalota. U jednom trenutku Muharemović je fantastičnim uklizavanjem zaustavio prodor Manchester Uniteda i spriječio potencijalno veoma opasnu situaciju. Čak i engleski komentator reagovao na njegov potez riječima: kakvo uklizavanje. I to je zapravo ono što želimo od Tarika. Ne mora štoper uvijek napraviti spektakularan potez, ali kada dođe trenutak da mora reagovati, mora biti odlučan. A Tarik je upravo to pokazao. I još jedna zanimljiva stvar jeste da je Muharemović napustio teren na poluvremenu zajedno sa ostalim starterima Leedsa. To je potpuno normalna praksa u pripremnim utakmicama.
pogotovo u fazi kada trener želi rasporediti minutažu i treba biti realan. Ovo je pripremna utakmica, ne treba poslije jednog ukluzavanja govoriti da je Tarik već najbolji štoper Premier lige. Leeds ga je naravno doveo kao jedno od glavnih pojačanja u odbrani. Tarik je već opravdao očekivanja, u svakoj pripremnoj utakmici je bio neprikosnoven, bio je odličan u odbrani, bio je siguran na lopti, imao je strašne duge lopte, tako da svaki navijač Leedsa u Engleskoj i širom svijeta je oduševljen igrama Muharremovića i kažu da je 40 miliona za Muharremovića najbolji uloženi novac u historiji kluba. A sada još jedan ogroman transfer ljudi. Amar Dedić u Newcastle. Dedić se nalazi u centru transfer priče koja bi mogla završiti njegovim prelaskom u englesku Premier ligu. Newcastle je ozbiljno zainteresovan za našeg reprezentativca. Engleski mediji navode da su pregovori sa Benficom u toku. Postoje različite informacije o cijeni. Neki govore o tome da Benfica želi oko 35 miliona eura, dok se iz drugih izvora navodi da Newcastle pokušava završiti posao za nešto više od 30 miliona. Ono što je sigurno jeste da Benfica nema razloga da prodaje Dedića jeftino. Dedića su prošlog ljeta platili 12 miliona eura, a njegov ugovor sa Benficom važi do 2030. godine. Još zanimljivije, trener Newcastle Matijas Jasle veoma dobro poznaje Amara Dedića. Radio je sa njim ranije u Salzburgu i upravo zbog toga Newcastle vidi u Dediću veoma zanimljivo rješenje. Prema posljednjim informacijama Dedić je već dogovorio lične uslove sa Newcastlom, dok klubovi još pokušavaju pronaći zajednički jezik oko obeštećenja. A Dedić je u međuvremenu objavio fotografiju sa treninga Benfice koja je otputovala na utakmicu na otok. Dakle, ništa nije gotovo, ali ako Newcastle zaista pošalje ponudu od preko 30 miliona eura, moglo bi se desiti da Dedić ne ide nazad s Benficom u Portugal, nego da ostaje na otoku. Tako da vidjet ćemo šta će biti. A Džeko i Katić će igrati protiv Real Madrida. U nedjelju nas očekuje veoma zanimljiva utakmica. Schalke će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred početak sezone, a protivnik je ljudi veliki Real Madrid. Za utakmicu bi trebali konkurisati Džeko i Katić. Prema informacijama koje dolaze iz Njemačke, Katić bi mogao početi utakmicu u početnoj postavi. Za Džeku su planovi nešto drugačiji. Naš kapitan vjerovatno neće početi utakmicu, ali bi trebao dobiti minutažu u drugom poluvremenu. Iskreno, upravo je to ono što želimo. Džeko ima 40 godina, ali i dalje može biti izuzetno važan igrač Schalkea, a utakmica protiv Real Madrida je savršena prilika da vidimo koliko još može ponuditi na najvišem nivou. Schalke prvu zvaničnu utakmicu igra 24. augusta protiv Helešera u OFB pokalu. Tada će trener Miran Muslić morati donijeti odluke o sastavu, a Džeko i Katić definitivno će biti među igračima koje treba posebno pratiti. Kada sve saberemo, pred nama je još jedan zanimljiv period za naše reprezentativce. Demirović je pred velikom odlukom ostati u Stuttgartu i boriti se za minutažu sa Undavom i Pejčinovićem ili prihvatiti potencijalni transfer u Frankfurtu gdje bi bio glavni igrač. Dedić je pred možda i najvećim transferom karijere. Newcastle ga želi, pregovori traju i sve će vjerovatno odlučiti veoma brzo. Muharremović je već napravio veliki iskorak, igra odlično u Leedsu, odlično se uklopio u taj premier ligaški stil igre i Džeko i Katić čekaju utakmicu protiv Real Madrida. Dakle, za Bosnu i Hercegovinu nema odmora. Jedino što mi je jako žao i krivo što Mahmić još nije pronašao novi klub, znači naš najveći talent, najbolji igrač sigurno nije još pronašao novi klub jer Slovan iz Libereca traži veliko obeštećenje, čak nisu još ni doveli Mahmića da trenira s njima jer želi da ga čuvaju za taj transfer, ali stvarno traži veliko obeštećenje. Tako da vidjet ćemo kakva je sudbina Ervina Mahmića. Jako mi je krivo kažem što još nije došao na pripreme s nekim klubom, već kasnije kad dođe na početku ne vjerujem da će odmah dobiti minutažu dok se ne uklopi s ekipom i na kraju dolaze nam te utakmice Lige nacija gdje bi Ervin Mahmić mogao biti nespreman. Tako da stvarno jako ružno što se to tako dešava, ali dobro što da se radi. To je to ljudi od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte video, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Ćao!